Hey guys. Very first time you vlog na. Ya charso. Dari dengan jodoh ba. Te ani dengan first vlog ki dari le gotu do. Boring theme ba na chimna deu do lo. So ani bendi ki achi dari dengan jodoh la wachin. Ana lamda me charso gadum do lamde pau. Gara chema imbesi chema. Te dari di ngai charo pasang ki chimna jodoh. कोई चिमना मजो मो 3 years कोई चिमना कोई शाबे पास से चिमना देलो बा सोसो चिमना में बा ते आना ताओ जो तो बा गाइस या लेट्स गो A few moments later. चिबा गाइस 다음엔 다음에 뷰 디가 데 비도 같이 나타시 이니디가 잼미데 कि छिलू में आने की छिल गुतो है ना छिल गुतो आने की काटता हूँ तू 이메가 쇼 안나 어르신이 갈리세 도바데 너 따로죠 같이 기지나 갈리세 기어지 좀 뭐로 야마제 레코 톱스 차로죠 네 레코 세미톱 같이 나 붙었나 뭐 아니 세미톱 바데 같이 하와이가 차로죠 아나 빠생기 침대 아니 벤 저도 같이 해머 벤뭐 차로서 안 나타시 같이 트루싱 이바데 거의 침나 같이 아따라오 바데 트루자와 네 트루자 네 아네베라 좋은 같이 님지 네 나도 아네베라인데 차로 같이 아니 숨 소이가 같이 숨디 아니 이바데 같이 아니 같이 뭐 70대 침나 주니 같이 주니 라브레라 미시 아니 나라 대원 같이 그죠 나이 또랭게 아줌마 정도가 다음에 빠생기 침대 있지 잘했어 이제 침대 잘했어 아니 침대 뭐 아니 빠생기 봐 이 안 침대 남수이 나오진 1974나 누가 1974나도 책시 진제 미래 가시 이게 뭐 해봐 뭐 아니지 2000 कब लग्छ 2002 न जोई त्यो अनि पेन्ट चाहिँ मिटिङ गरे नि छ हेमा पेन्ट चाहिँ दे म त्यसले अनि ड्राइको दिनगी हेमा पाउ खतरा बेदे 1 मिनेट न दे अस्ति मजो पेन्ट ते मिटिङ ए कोगी ते मी पेन्टिङ दि गदे बि लाउछन म आना कोगी पेन्ट 또 봐차로서 다음엔 아니 디 빠서기 침기 토일레티 아니 토일레티 खतरा इमेजहरु छरछु अनि दी स्टोरी 또 봐 त्यसले ngaci dari demo छिम्न अनि बेनीसे पाउचपनी केरो ओइ पछि भाइ काम पाएन नि यहाँ आउनुपर्छ फार्म लायो बस्ने नि यही हो फ्री अभी मैं गाली नहीं दे सकता नहीं गाली नहीं देना फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे गाली दूं ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई क्याब केम चाहिँ हाम्रो हामी यसो गर्नु फार्मलाई हाल्यो भने चाहिँ उता चाहिन्छ फ्रेन्ड्स आउनुहोस् यता गोठालाई दाजुको सुन्नु आज यो दिन भने थल्लो भयो पाछे नै नारा बाउ आज चाहिँ साथीहरु हामी के घोङ्ग्रिङ भन्ने चिज ल्याउनु जाँदैछ चिन्ता गर्नुको लागि टेन्सन छैन त्यो ल्याउनु जाँदैछ अनि साथीहरु यहाँ ल म पासङको लागि हेलमेट एउटा गर्नु के भन्छ हेलमेट एउटा गर्नु दिन्छु पासङ घोङ्ग्रिङ गरेर आइज ल काटेर ल्याउन त्यहाँ रहेको Tinggal mau hidup mati, wanita boleh. Langsung ke rumah Angela. Adik aja tahu loh, tamnain na. Auri. guys, kalta to na. Matasi.
फर्स्ट ब्लग हो यो चाहिँ हाम्रो हो अब यस्तै अब बोरिङ लाग्दछ अनि अलिकति हल्का ब्लग बनाएर होइन तिमीहरू साथीहरू छ होला त्यो के भन्छ बोरिङ भइरहेको साथीहरू पनि हेरोस् न अगाडिबाट बनाउन त्यो भ्यू चाप्ने गर्छ अहिले त छोड्दा भरे एडिट गर्छ नि त अत्तरिका शैली रिमाई अत्तरिका शैली रिमाई मलाई अल्लाह रे साइलोले ल हामी चाहिँ काम चाहिँ गरिसक्यो ओ भरेर गएको घरमा यो सेवन फाइनली हिची गाइस में टेस्ट दिन सेवन आयो जोगे पर्दा पिपल की बनी शौली बनी फोंगरिंग लाफै एचुलजुनी तैँले के ल्यायो भन्दा केटा तैँले के ल्यायो ओए केस त जाम्नै देख्छ त होइन के ल्यायो हातमा के ल्यायो यो स्याउले हो गाइस इन्ट्रेस्ट गर अलिकति भन्दा यो स्याउले चाहिँ नि के गर्छ नि मजाले मारेर खाँदा चाहिँ भित्र अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक अनि यो चाहिँ उखुको भाइ हो अघि भने त तिमीहरूलाई अनि पिपल यो चाहिँ बरको पत्ता अनि इट इज नोन एज सल्ली बिसल्ली हो यो चाहिँ एकताल चुटाएर फेरि जोइन गर्दा पनि हुन्छ त्यो हो मेरो हातमा भएको जस्तै तर चाहिँ के हो भने यो चाहिँ पिपल हो गाइस तिमीहरू देखेको छैन होला लाइफमा तिमीले देखेको छैन ल यो चाहिँ दुध आउँछ दुध गाइस यहाँ दुधहरू छ अब घर पुगेर भेटौँ ल गाइस अब कहाँ पुग्यो हामी जिमीको घरमा अस्तिर के भन्नु सक्छ अब भन्नुपर्ने के छैन गाइस पप्नु हुँदैछ छैन गाइस खोइ कता छ हौ पप भन्ने चिज चाहिँ छैन त कहीँ कहाँ खोज्नुपर्छ अब त चिन्ता पनि थालिसक्यो हेर्नुहोस् यता जिन्दो लाग्दैछ साह्रो परेछ अब ओभरनाइट बस्यो जस्तो यो क्याम्प फायर यहाँ छ डर लाउँदैछ यता रामले ल्याए अब फ्युल जस्तो आउनु भन्दैछ अनि अब हाम्रो साथी एउटा चाहिँ त्यहाँनिर बजाइरहेको छ बिजी छ अहिले हाल कस्तो बजाउँछ हेर्नुहोस्
भरिसकेको हो भरेको लागि त्यसै भर्यो हुन्छ यसको अझै त्यो आगो ताप्दै छ आगो ताप्नु गाइस आजको यति भर्यो भने चाहिँ यति Генералы, и где быть ветераном, так горько на вкус. Спасся Отечество. घर फुटाउने चाहिँ मेरो काम हो है खुट्टा देखायो त राम मुनिको खुट्टा देखायो त मुनिको असन्चले देखायो त No! God, please, no! चलियो देखायो त मुनिको कसो भयो मुनिको